Biskupiji, mjestu nedaleko od Knina, godinama djeluje nevladino udruženje Žene Kosovske doline. Od ranog jutra u njihovim prostorijama radno je. Bosiljka priprema grah zajedno sa kolegicom Dijanom. Ukupno 40 obroka za starije stanovnike ovog dijela Dalmatinske Zagore. I kuham sa velikom voljom i smatram da činim plemenito djelo što kuham za stare i nemoćne. To su jedni stari, jadni ljudi, 80 godina, 90 godina i njima kad vozač naš donese tu hranu, oni čekaju da imaju s kim i progovoriti koju riječ, a kamoli taj obrok. I smatram da i to će im produžiti vijek. I svaki dan im je različito kuham. Nakon što se obroci slože, ubacuju se u vozila. Svaki dan sa 2 kombija dostavljaju se onima koji sami teško mogu kuhati. Jedan kombi vozi Špiro. Rodom je iz ovog kraja u koji se vratio nakon izbjeglištva i ratnih 90-ih. Napamet zna rutu kojom ide. Nije mala. Imam 5 sela i dio Knina. Korisnika je od 20 do 25, zavisno od godišnjih doba, jer imamo u ljetnom periodu ljude penzionere koji dolaze ovdje, žive sa djecom u Splitu, Zadru ili ne znam nija gdje i onda dođu tu i koriste naše obroke. Tako da imamo od 40 do 50 obroka u toku dana. Za sve ih dostaviti treba prijeći više od 100 km. U selu Pliskovo Špiru je dočekala 81-godišnja baka Radojka. Sama je u kući od kako joj je umro suprug, kreće se uz pomoć štake. U selu nema puno susjeda. Djeca su u Srbiji, jedan joj je nedavno spremio drva za zimu. Špiro je nekada u danu jedina osoba s kojom popriča. Naopako. Sad lakše je puno kad je Špiro dođe tako 5 puta neđeljno vidiš da pane mi našav me. I to tako sve. Nema niko drugi? Nema niko drugi. I ova što me gleda dođe 2 puta neđeljno. Eto to je to. Do nekih sela vodi samo makadam. Asfalt nije stigao u mjesta stradala nakon vojno-policijske akcije Oluja 1995. godine. Skuhani obrok stiže do niza udaljenih sela u Kninskom kraju i ispod planine Kozjak. U Polači, zaseoka Mali Čagaju, 73-godišnji Jovo živi sa još 2 starijih mještana. Ne žali i ovo što se vratio na svoje. Mori ga bolest. Da nije ove udruženja kosovskih žena, Špire, naročito i Bogdana, ne bio živ. Sigurno ima od kad su oni počeli više godina da mi hrane ovo donose, da ne krepam o glad. Jer nemam, kad me uvoti iz kreveta ne mogu mrditi do stola, ničim svojim pomaknuti ni prst, ni okrenuti se u krevetu. Bolovi užasni. Važan projekat poduzetnih žena jest pomoć u kući. Jedna od 40 gerontodomaćica jest i Suzana. Zaposlena je pri udruženju te ujedno pomaže starijima u svojoj sredini. Pa evo, sve što njoj treba recimo pospremiti po kući. Kad joj stignu drva, pomognem joj unijeti. U gradu uglavnom što treba donijeti joj namirnice, plaćam račune, donesem joj lijekove, tako da mi se sve dogovaramo. Zadovoljna je sa Suzanom Anđelka, profesorica u penziji. I sjeća se pjesme koju je napisala nakon izbjegličkih dana, koju je posvetila roditeljima. Vjetar bi donio glas. Kako su moji rođeni tamo imali nade za nas. Šta radi starica moja? Tješće rođena ne da pati. Reci joj, reci da će Đorđe da se vrati. I Anđelka njena sići će kući i Milorad, Senka i svi unuci. Opet će biti isto. Lutanja je bilo dosta, a ti, tata, čekaj. Ispod Krčića kod staroga mosta. To je jedna od mojih pjesama koju sam ja posvetila mojim roditeljima,
koji su u nas usadili neku veliku ljubav prema ovom kraju. I eto, to je to što mene drži. Drži žene i okupljanje u volonterskom centru Dinara. Tu se ispričaju, rutina koja im znači. Malo se popije čaj, kafa, onda žene izmjere tlak i šećer, malo provježbamo, popričamo. Tu se žene i vide, koje se dugo ne vide i onda odemo tamo, ručamo. I sve to, nije to zbog tog ručka, nego zbog tog druženja uz ručak, jer uglavnom žene ručaju sami ili ljudi. Ručaju sami, a ručak kad se sam ruča. Sve ove ideje u udruženju realiziraju nakon što im se odobre projekti i novac im stiže sa raznih adresa, iz briselskih europskih fondova, ali i iz ministarstava Hrvatske ili Srbije. Osim Knina djeluju u lokalnim sredinama ovog dijela Hrvatske, Biskupiji, Kistanjama, Erveniku, Kijevu, Ciljanama. Općenito se udruga financira da li na lokalnoj, da li na europskoj razini i prekograničnim suradnjama. Odličnu suradnju imamo što se tiče volonterskog centra i sa drugim djelatnicima ili našim shodnim organizacijama kao što su zaklade, zaklada Kajo Dadić na primjer, udruga Domine i sve ostale okolne udruge sa područja grada Knina i okolnih općina. Nisu se tu zaustavili u svojim aktivnostima. Osim o najstarijima u udruženju brinu i o najmlađim mještanima koji izdaju 4 puta godišnje ovaj dvojezično ćirilično-latinični list Bazde oko. Štampa se u 500 primjeraka i dijeli besplatno. Kada se vrate iz škola u Kninu, Drnišu ili Šibeniku, mladi oblače ove narodne nošnje. Njihovo kulturno-obrazovno društvo Jevrem Grujić okuplja 60-ak djece iz 35 sela. Nastoje biti prepoznati po scenskom prikazu Bukovačka svadba, običaju starom duže od 300 godina. Žele pokazati da se na svome može opstati i ostati.